dasar aja. Aduh, pucuk kalpet tekel ki oru, itu lo ki aing ngene ki. Aduh, kada murah. Kok kulit deh. Ini yang kan gede. Sabar celuk. Dispop gitu na kayak minum kumatir. Gus. Oh, itu pemandangan ini indah, enggak banget dewek deh. Aduh, ikut celok. Aduh, panas. Harudang. Mari gue coba sabar. Ababu kok ge? Harudang. Aing panas haream. Kajen bos. Jeleng. Sok. Ya sok wae tiga kali kau ditusuk. Yang satu lagi, ayo balik ke ayeuna mah cikutuk karuna bumut naon menger. Abang loba duit meh. Hayang dikit teh, Sabar wae mah. Ini kayak